Samo tuko 15 nimo anaso kunyara kurwania chisegi chigenkana boigo okugikiryo kunriwa nige kyombeke mu gitari gya serikali ya county ya Nyamira Counties na Zinduka Mashinani kiabage kurwa basemya go chinsemo ase county ya Nyamira omujego yunigo cha kolekana ase vocation ya ibuchai kutoka ase wodi ya Bogichora ase county ya sabago bate abuna mbacho gwetana na chinsemo elikone kibuna nkuru wa basemya igoro yoko na boigo chisegi chigenka gender based violence anase county yo ya Nyamira. Kwa Ronald Gisore omorai ase kyombega Zinduka Mashinani ekyoge okore mirimo ya ase county yetu ya Nyamira tuture igasencho yo muyega bwa matuka ya 15 na limo yo kwegera obwene bwa mwanya bantu ase umuntu bwega songo bakoroka 16 days of activism against gender based violence na esababu egotoleta gaiganeringa no gosegeta abantu baito ase binyoro bitu erinde batabuboke asoko ku murika mangana yaiga yobonereria ase binyoro bitu Nyamira County tukiongelea maneno ya succession, tumeongea maneno ya sexual offenses na mengine katika hii 16 days of gender activism. Sasa hivi tunaomba sana wale wanaoishi Nyamira watusaidie katika kutoa maneno, kutoa taarifa, tuweze kujua mtoto anaponajisiwa, mtoto anapodhulumiwa mahali, ili tuweze kushughulikia na kuweza kusaidia wale watoto.